7th چھُ بچہ پڑھن کٔژمہِ پڑھن 7thس 3 رٮ۪تھ ووت اورٕ یور کٔژ رٮ۪تھ ووت ییٚلہِ نزدیٖک گژھن 7thُک بچہ تہِ چھُنہٕ ڈرگ ایڈکشن نِش محفوظ کینٛہہ 7thُک بچہ تہِ ہیوٚتُن کتھ منٛز گژھُن سون گام چھُنہٕ محفوظ سون علاقہٕ چھُنہٕ محفوظ سون تحصیل چھُنہٕ محفوظ سون ضلع چھُنہٕ محفوظ سٲنۍ وادی چھَنہٕ محفوظ مگر اگر بچاوُن چھُے پنُن معاشرٕ وَلہٕ جوڑُکھ یتھ علمِ شرعیہس سۭتۍ ییٚلہِ ژٕ کٔمۍ سٕنٛز کِتاب پرکھ حافظ چراغ صٲبٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ چھُ مےٚ تمہِ کِتابہِ ہُنٛد تعارُف دیُتمُت ییٚمے گامٕکۍ عظیٖم اِنسانن محمد یعقوب پرے اللہ تعالیٰ کٔرۍنَس عمرِ برکت تُہنٛدٮ۪ن والدینن سان میانٮ۪ن والدینن سان تُہنٛدٮ۪ن رشتہٕ دارن سان چھو پتہ عربٕکۍ کۭتیاہ ناو ٲسۍ ونان شرابس چھو پتہ 121 ناو ٲسۍ شرابس کۭتیاہ 121 ناو تیوٗت اوس شراب عام تیوٗتاہ اوس اتھ پٮ۪ٹھ قصیٖدٕ وننہٕ آمٕتۍ مگر ییٚلہِ یتھ علمِ شرعیہس سۭتۍ رشتہٕ جوٗڑ مکہٕ کیو تہٕ مدیٖنہٕ کیو لوٗکو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ شرابس قباحت بیان آیہِ کرنہٕ شرابٕکۍ نقصانات بیان آیہِ کرنہٕ وۄنۍ ییٚلہِ 3مِس حُکمس منٛز ونناو ان اللہ قد حرم الخمر اللہ تعالیٰ ہن کوٚروٕ شراب حرام تیُتھ اوس ییٚمہِ علمِ شرعیہن تِہُنٛد مِزاج کوٚرمُت تیار ییٚمہِ واتنومُت اوس پننِس دہانس تام وُنہِ اوسُس بۄن والنَے وُنہِ اوسُس بۄن کُن والنَے ییٚمۍ واتنومُت اوس نیٚبٕرۍ کِنۍ بوٗزُن آواز شراب کوٚر حرام رۄبن شراب کوٚر حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جُرت گوس نہٕ پننہِ ٲسہٕ منٛز والہِ ہے گرٛوٚٹھ بۄن کُن دپے وۄنۍ چٮ۪مہٕ بہٕ یہِ دام پگاہ پٮ۪ٹھ کر پرہیز مگر علمِ شرعیان ٲسۍ تیار کٔرمٕتۍ ییٖتیاہ ییٚمِس ٲسس تام اوس ووتمُت تٔمۍ دیُت ٲسہٕ منٛز تہِ نٮ۪بر شراب دٲرِتھ دپان اکھٲے تاریٖخُک دۄہ ییٚلہِ بٲرشہِ بغٲر أکِس شہرس زن تہِ باسیو سہلاب بٲرِش پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ کۄلن گوٚو نہٕ کُنہِ قٕسمُک بہاو لِدرن گوٚو نہٕ کُنہِ قٕسمُک بہاو سمندرس کھٔژ نہٕ گرٛٮ۪کھ کینٛہہ مگر أکِس شہرس آو اوٚبرٕ بغٲر بٲرِش پٮ۪نہٕ بغٲر زن تہِ سہلاب سُہ کُس دۄہ ییٚمہِ دۄہ شراب کوٚر حرام رۄبن مٹکن منٛز اوس جمع یِمے مٹکہٕ کٔڑِکھ نٮ۪بر لچھن تہٕ کرورن ہُنٛد قۭمتھ کوٚرُکھ ضایع تیوٗت گوٚو شراب گٔلین منٛز جٲری وٕچھن والٮ۪ن اوس باسان زن تہِ آو مدیٖنس روٗد پٮ۪نہٕ بغٲر اگر یژھان چھُ سون نسل گژھِ بچُن ؤلِو جوٗڑہُکھ یِم امہِ خٲطرٕ یِم میٲنۍ ذمہٕ دار چھِ ناو ہٮ۪نہٕ بغٲر یِم میٲنۍ گوٚبٕرۍ امہِ خٲطرٕ محنت کران سۄنہٕ سُنٛد دستار اگر لاگنس آسہِ ہے اجازت سۄنہٕ سُنٛد دستار تہِ شوٗبہِ ہے وۄستادن شوٗبہِ کھا مےٚ کر بچی تیار مےٚ کر اُستادو بچی تیار مےٚ کوٚر نیٚچوٗ تیار مےٚ کوٚر اُستادو نیٚچوٗ تیار ژےٚ منٛز کتہِ یہِ صلٲحیت ژٕ ہیٚکہن بچی کٔرِتھ تیار بہٕ ونے دورِ جاہلیتس منٛز کیٛاہ اوس خواتیٖنن سۭتۍ حال ژےٚ منٛز کتہِ یہِ صلٲحیت ژٕ ونکھ پننِس بچس ولہٕ ون معرفت رۄب تہٕ قربِ الہی کمہِ سۭتۍ چھُ حٲصِل گژھان چھُ وۄستادن ہُنٛد کمال اگر طاقت آسہِ ہے ہلکے ویٖرِس اگر سۄنہٕ سُنٛد دستار لاگہِ ہنکھ سُہ تہِ اوس نہٕ زیادٕ مگر یُس امہِ پتہٕ تہِ محروٗم روزِ پننِس عیالس منٛز یہِ گاش دٲخل کرنس یِہوے گوٚو اصل گاش اگر نہٕ پاور آسہِ ژونٛگ زالو سولر لایٹہِ ہُنٛد کرو انتظام گیسُک کرو انتظام موم بتہِ انو تتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو پنٕنۍ رات بسر
مگر اگر نی یہ گاش ہوس تیل چھُ کرن نیچو ماجہ سۭتۍ سٲزش پتہٕ چھُ کرن خاندارس یہ خاندارین پنن دون نیچین سۭتۍ ساز باز کرن پتہٕ گرس منٛزٕے قتل تیل بنہِ منٛزٕ نیچو ماجہ قتل کرن وول منٛزٕ بنہِ پننس مٲلس قتل کرن وول یم ہفتک اخبار آسو پوڑمت سوشل نیوز آسو بوزمت شانن تل ماز یعنی زخمی کور نیچی پنن کیازِ کورن امس چھا پتہ کیا گو بالوالدین احسانا امس چھا پتہ امام بخاری کمس چھُ ناو امس چھا پتہ امام بخاری سن وستاد گو محمد ابن سیرین سری پڑھو رحمت اللہ یم کائناتس من چھ کتاب لیچھمژ یتھ ناو چھُ تعبیر الرؤیا خوابن ہُنٛد تعبیر اوس یتھ امتس من ساروی کھوت زیادہ زانن صحابو پتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از پتہٕ محمد ابن سیرین مگر دپن میں چھُنہٕ زندگی اندر ماجہِ ہٕنٛزِ موجودگی اندر زانٛہہ تہِ ٹھہرٲمٕتۍ دوٚیمِس منزلس اندر قدم نہ چھُس شۄنٛگمُت زانٛہہ نہ چھُس کھوٚتمُت زانٛہہ ماجہِ ہٕنٛزِ حٲضری اندر دوٚیمِس منزلس اندر پرژھن والیو پرژھُس کیازِ دوٚپُن موج آسہِ بٔنمِس پورس نیچو آسہِ ہیٚرمِس پورس مےٚ دوٚپ یہِ ما گژھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن آدابن منٲفی مےٚ ما کرِ عملہٕ عقارت ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ دوٚپُن ماجہِ پترن چھُ اِکوٹہٕ غذا کھٮ۪نُک اجازت مگر مےٚ چھُنہٕ کھیوٚمُت زانٛہہ ماجہِ سۭتۍ غذا شعوٗر سنبھالنہٕ پتہٕ پرژھیس کیازِ دوٚپُن مےٚ دوٚپ ییٚلہِ أکسٕے بانس منٛز کھٮ۪مو اما اگر مےٚ تہِ مٲل پیوٚو کُنہِ نعمتس کُن یۄس بانس اندر آسہِ میانہِ ماجہِ تہِ آسہِ مٲل پیوٚمُت أتھۍ ناٹہٕ پھٔلِس کُن أتھۍ نعمتس کُن اگر مےٚ سبقت کٔر برونٛٹھٕے تُج مےٚ یہِ نعمت مےٚ ما لیکھ نافرمانن منٛز ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ اگر یہ نیچو کوڑ سوزہن یہ پڑھ سورہ لقمان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير یہ پڑھے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ میں کر وصیت امس انسانس حتی مالس ماجہ سۭتۍ کٔرزِ حسنِ سلوک خاص کرا چھے موج حملته امه وهنا على وهن ماجہ تُلٕے چانہِ باپت تکلیفس پٮ۪ٹھ تکلیف ییٚلہِ ژٕ رحمس اندر اوس لسن تہٕ باسان أمۍ چھِ جانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت تکلیفس پٮ۪ٹھ تکلیف برداشت أسۍ چھِ ماجہِ ونان 6 رٮ۪تن چھِ یڑٕ ہیوٚر کُن کٔرِتھ شۄنٛگُن 6 رٮ۪تن چھُے نہٕ لرِ پھیرُن پیشاب تہِ چھُے بیڈس پٮ۪ٹھٕے کرُن لُکمہٕ تہِ چھُ یڑٕ ہیوٚر کُن کٔرِتھٕے تناوُل کرُن ہتو میانہِ گوٚبرو 6 رٮ۪تن چھُم نہٕ لرِ پھیوٗرمُت پنُن پان ژےٚ گوٚژھُے نہٕ واتُن نۄقصان گوٚبرو 7 رٮ۪تن چھُم کھیوٚمُت یڑٕ ہیوٚر کُن ترٲوِتھ پنُن غذا مِسہِ ووٚنُم اگر لرِ پھیرِکھ بچس واتی نقصان ون چھ رب دپن چھ انشکر لی ولوالے اک بن زِ میون شکر گزار بیٚیہِ کٔمۍ سُنٛد بنیکھ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد علماء تفاسیرو یم ڈیپتھ تھاون یم گہرٲیی تھاون دپن أسے سنے یتھ آیتس کتھ آیتس انشکر لی ولوالدیک اک بن زِ رب سُنٛد شکر گزار بیٚیہِ بن زِ والدینن ہُنٛد شکر گزار تنبہ الغافلین کے حوالہ علماء لکھن دپن أسے سنے یتھ اتے چھُ رب دپن یُس اولاد 5 وقت نماز ادا کرن وول بنایہن نا سون عیال تہجد گزار تہِ کرکھ نا سٲنِس عیالس نماز گزار کردار عطا
ذکر و اذکار اور کردار آتا بنائے ہیں نہ سونا یال سانن چشمن ہن شہجار آمین اسے سنیت آیس یس اولاد 5 وقت نماز آس پڑھن مگر اگر 5 وقتن رودس نو مول موج یاد ام سے یہ الفاظ یہ حس دیون یہ آیت یہ حس دیون اتنا رب ونی قیامتس مز دپی ژٕ نماز پڑھنے باوجود بے نماز سنزی ہسا اتنا رب ونی قیامتس مز مے کرمے نماز گزار ست کہن نماز قبول کیا سا میں دپا میں اک بنزو میون شکر گزار بے کم سن میون بنیوک 5 وقت نماز پڑھت مگر 5 وقتن رودی نو مول موج یاد 5 وقتن رودی نو مول موج یاد یہ سبق چن باٹنی زولوجی کیمسٹری فزکس ہشناون بشس نہ تت خلاف یہ غلط فہمی گژھِ مگر علم شرعیہ چھ لوسمژن چشمن گاش یمس درسگاہ اویلیبل آس مشن زہ مداخلت کرمس نہ سیلبسس ست نشم زہ مداخلت کرمس مینجمنٹس نشس بچن زہ ونن تُہۍ پٔکزیو یِتھ پٲٹھۍ یا یِتھ پٲٹھۍ یہ وستاد مناسب چھ زن میون چھ صرف آسان تعاون بہٕ چھُس نہٕ بچس ونان ژٕ پٔکزِ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ پٔکزِ یِتھ پٲٹھۍ یہ میٲنۍ تاریخ نہ میں زندگی بر وستادن ست مداخلت کرمس میانہ ڈائریکشن پہ پکو قطعاً واللہ البت چھس یپر پکن پتہ بچہ وچھن یون تو گھن شانن چھ ماز کھسان اگر نہ کہیں عمل آسم مگر یہ عمل چھم سا یم ست نجات دیم پنہ دربار ذات پاک حضرت اللہ امید چھم یس بچہ تیار گھس ام سن فیض واتی میانس نام اعمالس تہ انشاءاللہ کیازِ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چھ میون تہ یتھ مز کردار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چھ میون تہ یتھ مز کردار اگر امس بچس پتہ آسی کیا جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف اگر امام کشاف پڑھمت آسی امس آسہ پتہ امام کشاف اس اکہ زنگہ نش محروم یم تفسیر کشاف لیوک حرم کعبس منز کت مز لیکھن کعبۃ اللہ کس سایس مز تفسیر کشاف مگر اکہ زنگہ نش اس محروم وجہ پوچھنے والے نے پوچھا ٹانگ سے کیوں محروم ہو کیا بچپن ہی سے آپ اسی طرح تولد ہوئے نہ بچپن میں بہت قوی تھا بہادر تھا بچپن میں بہت حسین و جمیل تھا پھر یہ ٹانگ کہاں چلی گئی تم نے ماج نیم زنگ کم نیم زنگ تم نے بچپن اسمد اوسس جانورن ست گندن تمن اوسس کرن ات زنگ رز پتہ اوسس تمن لمن موج اسم دیندار موج کیا اسم تم دب منع کور جانورن ستاونس محمد رسول اللہ تراون یل جانور تیل اس ماجن ہند روب آز چھا آز دبک ایسی بچس ازیو نو روبی کرن بچس ازیو نو پنشمنٹ دیون بچس ازیو نو تعدیبی کاروائی کرن مگر کاش اس پڑھمت آسے ہے فرموخ انفق علی عیالک من طولک معاذ ابن جبل اس فرموخ انفق علی عیالک من طولک پنس خرچس پر پنس عیالس پر خرچویو پنی استطاعت مطابق ولا ترفو عنہم عصاک عدبا مگر عدبش لوڑ تلزیون پنس بچہ ذاتی تھوڑ کھائی ہوگ بادشاہ سن پوٹ مگر اگر بے نماز بنو اگر بے زکات بنو اگر بے سیام وول بنو اگر نہ درسگاہ آو تم ساتھ چیز تعدیبی کاروائی کرنک حق دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو عزیزو میانو شفیقو ماجد بستراؤر جانور یاللہ تراؤن یاللہ ماجد ازدار یل ام وش ماجد ازدار ام لوگ بے پنس لمن
تیُتھ دور دیُتنس درس یہ جانور اوس ٲلِس منٛز کھٔٹِتھ بیوٗٹھمُت أمۍ دیُت زورٕ درس زنگ آیہِ ژھیٚنِتھ زنگ آیہِ ماجہِ ترٲو بیٚیہِ دٲر ژےٚ مونُتھ نا میون ژےٚ ستوتھا میانہِ وننہٕ پتہٕ تہِ جانورس گژھ یہِ أمِس جانورس سۭتۍ کوٚرُکھ یِہوے دۄہ وٕچھنٲنی پروردگار گوٚبرو درسگاہ پرن والیو پننس پانس موحد ونن والیو پننس پانس اکھ تہٕ بیاکھ ناو دِنہٕ والیو وبالوالدین احسانا دپن بہٕ اوسُس پکان اونٹس پٮ۪ٹھ وونٹس آیہِ ہۄڑ تٔمۍ دیُتُس دٲرِتھ پننہِ پُشتہٕ پٮ۪ٹھ بۄن یوٗتاہ اوس نہٕ میڈیکل ساینس ایڈوانس طبیبس نِش گوس حکیمس نِش گوس تٔمۍ دوٚپُم زہر چھُ پھہلیومُت تکلیف چھُ پھہلیومُت اگر بچاوُن چھُ جسم تیٚلہِ چھُ کۄٹھِ پٮ۪ٹھ ژٹٕنۍ زنگ اینستھیسیا اوس نہٕ مُشکہٕ ڈاکٹر اوس نہٕ الگ اینستھیسیا اوس نہٕ أمِس چھِ زنگ ژٹان یہِ چھُ دپان واے موجہِ کاش نہٕ چانہِ زبٲنۍ آسہِ ہے درٛومُت آز چٲنِس نیٚچوِس زنگ ژٹِہن نہٕ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن ترٛےٚ دعا یِم قبوٗلٕے یوت گژھن یِم نہٕ نامنظوٗر چھُ گژھن کیٛاہ دعوت الوالد علی ولدہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دعا کٔمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز بچہِ سٕنٛدِس حقس منٛز مول موج زیٖنہِ ہُن مگر مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ادب تہٕ احترام کُس بچہِ کرِ ییٚمِس پتہ آسہِ قرآنِ مجیٖدن ووٚن فلا تکن لہما اُفِن یُس مول موج آز شکایت کرِ ویٖرُک مےٚ چھُ اولاد نافرمان بہٕ چھسس ونان اگر نہٕ دارالکتاب و سُنہس منٛز آسٮ۪تھ ایڈمٹ کوٚرمُت اگر نہٕ درسگاہس کُن آسٮ۪تھ سوٗزمُت اگر سُہ نافرمان بنی کیٚنٛہہ کٔرۍ زِ نہٕ شکایت تیٚلہِ کٔرۍ زِ شکایت اگر بچہِ درسگاہ سوٗزُتھ أمۍ پوٚر اصوٗلِ تفسیٖر أمۍ پوٚر اصوٗلِ قرآن أمۍ پوٚر اصوٗلِ حدیث أمۍ پوٚر اصوٗلِ فقہ اگر یہِ اَمہِ پتہٕ تہِ روٗد نافرمان ژےٚ چھُے حق ژٕ کر شکایت اگر نہٕ درسگاہ سوٗزُتھ پتہٕ اگر یہِ نافرمان بنیو بہٕ چھُسی ونان ژےٚ چھُے نہٕ حق شکایت کرنُک کیازِ أمِس چھنہٕ پتہٕے فلا تقل لہما اُف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یم بچن نہٕ یہِ آسہِ پٔرمٕژ یم بچن نہٕ کتاب البر آسہِ علامہ ابن جوزی سٕنٛز پٔرمٕژ سٲری پٔرِو رحمت اللہ تٔمِس بچس آسہِ نہٕ مقام تہٕ مرتب توٚرمُت فکرِ پننٮ۪ن والدینن ہُنٛد یم بچن نہٕ اویس کرنی سُنٛد واقعہ آسہِ بوٗزمُت صحابی بننُک آو موقع صحابی بننُک اور قسمت یُتھ عظیم ووت تہِ مدینہ منورہ کوٚت ووت مدینہ منورہ قسمت اوس نہٕ مدینس منٛز حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر گرِ ٲس معمر موج نوتوان موج دوٚپُن اگر زیادس کالس پرٛارٕ مدینس منٛز موج گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ فاقہٕ کشی تہٕ نوتوٲنی ہٕنٛز شکار دوٚپُن چھُنہ صلاح واپسی نیرٕ اگر زیارت نِش روز محروم کٔمۍ سٕنٛدِ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ زیارت نِش اگر محروم روز مگر ماجہِ گژھِ نہٕ میانہِ حٲضری منٛز تکلیف واتُن میانہِ موجوٗدگی منٛز تکلیف واتُن زیارت کٔرٕن مؤخر زیارت کٔرٕن پننہِ پانہٕ نِش دوٗر واپس آو ماجہِ ہُنٛد بنیو فرما بردار اللہ اکبر گرِ درٛاو نہٕ موج چھم نوتوان گرِ درٛاو نہٕ موج چھم معمر مگر وہے سوٗز ربن محمد رسول اللہ یار اوسُے آمُت زیارتہٕ خٲطرٕ سمکھیوس ژٕ سمکھیوہس نہٕ وۄنۍ چھُ یار کران کٔمۍ سٕنٛز خدمت ماجہِ ہٕنٛز خدمت مگر یار چھُ تیُتھ عظیٖم رۄبس نِش
پنس امتس ونزِ دعا کرنٲیزیو اویس قرنیس سۭتۍ کٔمِس سۭتۍ اویس قرنیس سۭتۍ یہ موقع آو نہٕ سارنٕے یہ موقع ڈھونڈ فاروق اعظم رضی اللہ ییٚلہِ یمنہٕ پٮ۪ٹھ ٲس ڈیپٹیشن یِوان یہِ اوس یِمن ونان تۄہہِ منٛز ما پھلٲنۍ انت اویسُن ژٕ چھُکھ اویس اکھ قٲفلہ آو ہولی پرزنووُن انت اویسُن ژٕ چھُکھ اویس اوے شانن چھ یہِ برسٕکی ہی داغ اوٕ تِمے چھِم برسٕکی داغ فرمونس گژھکھ نا مہربان کرکھ نا فاروق اعظم سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دعا فاروق اعظم سٕنٛدِ خٲطرٕ لو کان بعدی نبی لکان عمر پرٛٮ۪تھ کُنہِ اُمت منٛز چھُ گُزریومُت محدث اکھ گوٚو محدث بیٛاکھ کیٛاہ گوٚو محدث محدث گوٚو یُس حدیث زانن وول محدث گوٚو ییٚمہِ سُنٛد الہام رب العالمیٖن اوس پننہِ دربارُک قبوٗل ییٚمہِ سٕنٛز راے اوس پننہِ دربارُک قبوٗل 18 موقعہٕ چھِ تِم قرآن چھُ نٲزِل گوٚمُت احکامات چھِ نٲزِل گٔمٕتۍ اسلامٕکۍ کٔمۍ سٕنٛزِ رایہِ پٮ۪ٹھ فاروق اعظم سٕنٛزِ رایہِ پٮ۪ٹھ 18 موقعہٕ 18 احکامات ییٚمہِ سٕنٛزِ رایہِ پٮ۪ٹھ عرشہِ وول اوس حکم کرن نٲزِل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہوے صاحب چھُ ونان اویس قرنیس کرکھ نا دعا فاروق اعظمس رضی اللہ تعالی یوٚتام نہٕ ژٕ بچہِ درسگاہ سوزہن تٔمِس ترِ نہٕ مقامِ والدین فکرِ کینٛہہ اگر یژھان چھُکھ ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری وقت گوٚو ژیر فرمووُکھ او ولدٍ صالحٍ ویٖرکی مُسلمانہ تتہِ کتہِ آو وننہٕ ژےٚ ترووُتھ اولاد پتھ کُن تتہِ چھُ وننہٕ آمُت ژےٚ ترووُتھ کُس اولاد پتھ کُن صالح اولاد صالح اولاد کیا کرِ نہ بڑٕ ماز نہ کٹہٕ ماز نہ رِستہٕ نہ کباب نہ ژوٗرِم نہ ژتجِہِم نہ وارٕ وول نہ مولوی اِنسال نہ حُفاظ جمع کرٕنۍ او ولدٍ صالح صالح اولاد یدعو لہو یُس بار بار آسہِ پنُن اتھٕ تھوٚد تُلان اتے آسٮ۪س منگان بڑٕ عٲجزی سان رب ارحمہما کما ربیانی مگر تھوڑا سنیو اتھ اگر کینٛہہ منٹ گژھن اتہِ چھُ ترجم کران اتہِ چھُ مفہوم بیان کران اے رب میٲنِس مٲلِس ماجہِ کر رحم میٲنِس مٲلِس ماجہِ کر تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِمو لۄکچارس منٛز مےٚ کٔر تربیت سنیو میٲنِس مٲلِس ماجہِ کر رحم تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِمو لۄکچارس منٛز مےٚ کٔر تربیت رب یربی چھُ یِمو عربی پوٚرمُت آسہِ یعنی یِمو مےٚ بچپنس منٛز شریعتٕچ وتھ زٲنرٲو یِم میٲنۍ مربی بنے یِمو بہٕ نٮ۪مازِ اوٚنُس یِمو بہٕ دارالکتاب و سُنہس تھپھ کٔرِتھ اوٚنُس یِمو بہٕ پزے بنووُس ماہِرِ قرآن یِمو بہٕ پزے بنووُس حِسن المسلم پرن وول یِمو بہٕ پزے بنووُس کُس پرن وول لغت العربیہ یِمو بہٕ پزے پرنووُس اصوٗلِ حدیث یِمو امہِ خٲطرٕ مےٚ موقعہٕ کوٚر فراہم یِم 3 چیٖز چھُ یِم مرنہٕ پتہٕ تہِ چھِ جٲری روزان مےٚ ووٚن اوے کتھ کر أتھۍ سۭتۍ اِقتِدام بے علم نوتوا خُدا را شناس زٕ چھِ گُزریمٕتۍ تاریٖخس منٛز کٔژ یا چھُ ابن باز یا چھُ عطا بن ابی رباح سٲری پٔرِو رحمت اللہ ابن باز اوس مفتی اعظم مگر اوس نابینا کیا اوس نابینا مفتی اعظم بیٚیہِ عطا بن ابی رباح یُس کھۄرو کِنۍ تہٕ زنٛگو کِنۍ تہِ اوس تابی بُزرگ نوتوان یُس شکلہِ کِنۍ تہِ اوس کمزور ہشام بن عبد الملک آو طواف کرنہٕ خٲطرٕ زیارت بیت اللہ کرنہٕ خٲطرٕ طواف چھُ چلان یہ چھُ بادشاہ ہشام بن عبد الملک مگر أمِس کُن چھُنہٕ توجہ دِوان یہِ چھُ بادشاہ مگر أمِس کُن چھُنہٕ سنان أتھۍ منٛز آو کھۄکھٕج کران عطا بن ابی رباح یُس غلام اوس گۄڈنٮ۪تھ
پت کور ام آزاد پت پڑھن علم قرآن علم حدیث یس وہن ورین چھن درومت حرم کعبہ مز نبر 20 وری چھن کنٹینیوسلی گزارمت کتہ حرم کعبہ ہس مز 2 شخص تاریخس مز گزریمت یمو ساروی کھت زیادہ حجک فتوا دتمت اخ گزرومت ابن باز بیش گزرومت عطا بن ابی ربا رحمت اللہ یا کھوکھش کرن یم تی طواف اس کرن تم رکے ساری تم دوڑے عطا بن ابی رباہس کن یل عطا بن ابی رباہس کن دوڑے ہشام بن عبد الملک چھو حیرانگی ہندس عالمس مز وچھن اما یہ کو شخص نہ شکل نہ زنگ نہ کھور ٹھیک مگر سورے قوم گو متوجہ کمس کن عطا بن ابی رباہس کن یل پرسنا فرموس یہ گو مفتی حرم یہ گو مفتی یہ علم وول اگر مقام چھو یژھان علم سۭتۍ جُڑو رشتہ پنن بچن پنن بچین ہن موشو مسئلہ کی تضاد ترٲیِو یتھ گامس چھُ شرف یہ مسجد حنفی برادری ہو مسجد اکوٹ کن دیتمت یتچ تاریخ چھ تابناک مبارک یمہ گام کس فہمس مبارک یمہ گام چہ برادری مبارک یمہ گام کن مردادمن مبارک یمہ گام کس اخوتس مبارک یمہ گام چہ برادری یمو متفق فاصل کور بچ گئی تیار یم بنے اہل الحدیث اس بنو جامع مسجد اس دمو پنن بچن سا مسجد یس مسجد آلریڈی تعمیر یا اپاری من توحید محل کن مسلمان مبارک یمو دوب اس آلریڈی مسجد جناز پنج پیٹ اگر حنفی برادری مسجد مز نماز پڑھن تمن مسجد بنائت ون گئی بائی تیار یمن بائن دمو اتفاقیہ طور کن یم کرنس ات پہ تعمیر یت گامس چھن رودمت مسئلہ کی تضاد یت گامس چھن رودمت تفرق یت گامس چھن رودمت پانوین برادری مز کنی قسمک اختلاف یہ درسگاہ چھ تہند یہ سرمایہ چھ تہند مارچ واتہ یہ درسگاہ بناوہن عالی شان بناوہن بنی انشاءاللہ یہ کی دت میں ایک صاحبن مقام پہ اش مقام یت تھی ونان چھو مول نوتوان یہ کی میون برادر عبدالرشید صاحب مول نوتوان موج نوتوان ٹرانسپورٹ اس اویلیبل کی 7 رۄپیہِ چھُن جمع کورمت یل بوزمت چھُن یہ پروگرام ایک شو ہتنی یوت 7 رۄپیہِ چھُن جمع کورمت 3,000 رۄپیہِ کرنہِ ون ادا دوپن مے نہ ٹرانسپورٹ اویلیبل کی مے گژھِ پتہٕ مقام ژیر مگر میون تہِ تھٲیزِ کینٛہہ تحفہٕ دارالکتاب و سنہس اگر نیبرم دل کھول کے چند دون مے امید اگر ویرک مسلمان یژھن اکسی رتس مز ہیکو اس یہ درسگاہ مکمل تعمیر مے ونیاو اکھ مرلہ زمین ون درائیو وت بے درائیو ریلوے ون نینو اکھ کنال ون کوتا نینو مے کوتا ونیاو اکھ مرلہ دیتو دارالکتاب و سنہس وچ مے ربن کیا دپ زٕ کنال نیاو ہم اکھ کنال نیاو ہو یس یہ پانسہ یو از کریو ارادہ دپیو اکھ مرلہ دمو دارالکتاب و سنہس دموا انشاءاللہ پن ژوٗنٛٹھ تھٲیو مختص پن کل تھٲیو مختص تُہۍ وٕچھِو مستقبل قریبس اندر آسہِ یُس سُہ ادارہ امید چھِ اسہِ نہ صرف ادارے یوت اگر اللہ تعالیٰ ہن یوٚژھ یس ماڈرن ایجوکیشن تمیُک تہِ تھاوو انتظام انشاءاللہ تمیُک تہِ تھاوو انتظام اگر اللہ تعالیٰ ہن یوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ یم سٲنۍ ساینس سٹوڈنٹ چھِ کمپیوٹر پران یِتھے پٲٹھۍ دِمو کمپیوٹر ٹریننگ تمن بچن یم اتہِ آسن زیر تعلیم انشاءاللہ کمپیوٹر ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن انشاءاللہ مگر شرط چھُ تُہۍ یِیِو برونٛہہ کُن اللہ تعالیٰ ہن چھُ سوٗزمُت أسۍ کٔرِو ارادہ أزکہِ بعد روزو نہٕ أسۍ امہِ نِش باز پتھ کینٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرنو ہمو تہٕ غمو نِش آزاد اللہ تعالیٰ تھٲینو پننِس رحمتس اندر جاے پننِس کرمس اندر جاے پننِس فضلس اندر جاے یم انتظامی افراد صدر محترم سان سیکٹری محترم سان خادم محترم سان باقی محترم سان یہ پن پریز صاحب دون ہمیشہ تھون قدر تو قدر تھینک ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ونکس تینسا یت دارالکتاب و سنہس پیش کرن اللہ تعالیٰ کرن ام سن ایمان تہ برکتس مز تہد ایمان تہ برکتس اندر
بہت تمام انتظامیہ صدر محترم سن ناظم ضلع سن پنن تمام مہمان گرامیین ہند یم دور دراز علاقوں پہ یت مجلس گئی رونق بخشن اگرچہ آز اس تمہ انداز پروگرام کورمت کی کہ اس کرو نیبرم علاقہ کن مسلمان دعوت یم دو آسہ تم دو یین ساری مسلمان انشاءاللہ یہ اسہ علاقہ شوب یہ یژھان بناون یت علاقس مز اخ نمونہ اخ یمہ علاقہ کن تمام مسلمان پہ یہ ذمہ داری عائد سپدن تم برن لول برو پنہ تائید و نصرت ست ذات پاک حضرت اللہ استادو کور دل خوش یت پٹ یمو بچہ اس تیار کرمت یت پٹ یم محنت کرن چاہے مین گوبر یا باقی یم زٹھ یمو کور دل خوش خوش کرن یہندس عیالس پروردگار بچو کور دل خوش تھینو تہندس عیالس خوش تو خوشحال پروردگار یم آز ہم تو غم سانن گرن مز تم کرن دور پروردگار عرش والے اچھی روحنی بیمار اس کر شفا اچھی جسمانی بیمار اس کر شفا اچھی غلط گومت واللہ اچھی اعتراف تقصیر کرن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سانن کبیرہ صغیرہ گنہن کر مغفرت یمن گرن مز بیمار داری تمن کر شفا یم بچہ بیمار تمن کر شفا یم مرد بیمار تمن کر شفا یم زن بیمار تمن کر شفا یم جوان بیمار تمن کر شفا پروردگار از حادثاتو نش نجات وارداتو نش نجات زبان ہند شر نش نجات ات شر نش نجات سن تمام جائز حاجات کر روا یہ کینسا علماء ہم منگ تہ کر قبول یہ کینسا منگنے روز مگر حاجت من چھ سن تمام حاجات کر روا سن جائز حاجات کر روا سانن امواتن کر مغفرت یم گزرے تمن کر مغفرت یم زندہ یمن کر رحم سانن گبرن کر ہدایت یمن والا حی حق لباس شرم داری ہند لباس یمن من اخلاق لباس یم بے اولاد تمن کر اولاد صالحات اچھی ساری کوڑے مل عرش والے سارے کوڑن کر پرد پوشی سان کوڑن کر پرد پوشی سان گبرن کر پرد پوشی اچھی ات دارت چانہ دربار رات سند وقت وندک موسم چھ اسے خشک سالی نال ولن عرش والے رحمت باران کرنا رحمت باران کرنا رحمت باران کرنا دے پروردگارہ مرد زمین کرن زند پروردگارہ دادو نش نجات پروردگارہ دادو نش نجات مرزو نش نجات پروردگارہ اس سارنی ہنز خدمات کر پنہ دربار قبول یہ کینسا اس منگ تہ کر پنہ دربار قبول سارنی ہند جائز حاجات کر روا اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين ما قلت سيئا فمن الله وما اخطأت فور الله قدنس کروٹ جنت الفردوس سندر جائے لڑ شہلانس پروردگار سجاد احمد 500 روپیہ دعائی شفا خطر والدین ہند خطر کرنے اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا یہ اس پن موجہ زوجہ محمد انور پڑے یا زن موسی جان گئی اس پنہ صدر محترمس کرو شفائی کاملہ عطا کرو شفائی عاجلہ عطا باقی بیمار انسان باقی تمام یم نزان ہو تمن تمام بیمار انسان یم ہسپتالن مز تمن تہ کر شفا یم گرن مز تمن تہ کر شفا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.